Malta ospitat il-konferenza tal-Kummissjoni Ewropea l-Effiċjenza tal-Ġustizzja fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-istess Kummissjoni. It-tema ta' din il-konferenza tħeġġeġ il-kwalità u l-effiċjenza tas-Sistema Ġudizzjarja Diġitalizzata. Tul dawn il-jumejn numru ta' ministri barranin, ġudikanti u esperti internazzjonali iltaqgħu f'Malta biex jiddiskutu temi ewlenin fosthom l-effiċjenza tal-qrati u l-isfidi li qed jaffaċċjaw fejn tidħol id-diġitalizzazzjoni tas-Sistema Ġudizzjarja. L-imħallef Francesco De Pasquale li huwa l-Viċi President ta' din il-Kummissjoni spjega s-sinifikat li konferenza bħal din qed issir f'Malta. It's an honor for Malta to host the 20th anniversary of CEPEJ. CEPEJ being an important institution within the Council of Europe, and for us it is indeed an honor to have them over here, where they are celebrating a lot of good work and looking forward ahead towards the future, mainly digitalization. Il-President ta' CEPEJ Ramin Garagurbanli faħħar il-ħidma u l-impenn ta' Malta fi ħdan il-Kummissjoni. Malta is a very historical place and we are very happy to be here with our Maltese colleagues. You know that the CEPEJ was established in 2002, accommodating the professionals from all 46 member states of the Council of Europe with aim to assist the national judiciaries and the ministries of justice to increase the efficiency and the quality of justice in Europe. Fil-ftuħ tal-konferenza, il-Ministru għall-Ġustizzja Ġiet tkellem dwar kif taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Gvern Malti diġà għamel diversi riformi biex tiġi indirizzata l-effiċjenza tal-ġustizzja u se jkomplu jsiru oħrajn importanti bħal dawk fil-proċess tal-kumpilazzjoni. Huwa mument importanti anke l-pajjiżna ħabba l-fatt li qegħdin adottaw l-istrateġija dwar id-diġitalizzazzjoni u għaldaqstant kellna ħafna x'nirrakkuntaw bħala pajjiż dwar x'qed inwettqu kif ukoll li nisimgħu l-esperjenzi ta' pajjiżi oħrajn f'dan ir-rigward.